tunia hi episode 23 iningai deu ahi junpio wen jandi ko mana phat hinam ati ina hede jandi in henge ka phanai ati in junpio win a hi zong le chun asei ding chi na hi pun tu chungwang ka in ka hindal ha ding angaya hi zong le ka hindal ha jing ding ahi kanu hi na hu mo to thima ima bol lo mi a hi pun Jizi achu ke zong tham khat ka ke gin angai zi ati in jandi in na bol zo si azi a ngai zin ke zong hi nang ven bit ka ngai poi ati in a hi le jun piowin nang kanunga nu na hi in ka ven bit na ngai hi ding ham ati in jandi in tu chana nang le na loi ho a ko na ki thopi na kam muzingin ei pan pi nau hi anasa the tan til khat ka overcome ding angaya hi le ka overcome ngai a hi ati in den piawin na cute na zong mo se hi bove ati na hi le jandi in zong amo nui satan ben hin chapang pa hin jun pio asong khola chun akai kai zin jun piawin ipi ham ati in a hi le chapang pa chun abil ko la thu khada seizin ama hi aye so dan na hin gang chalin apui do tai tha chai hin sa ho chu ave sa le le thonin jun piawin zong aleng ka wa chun atau sa in ai ti a chapang dei lo pa chun chapang pa hi angai lu the zengin amho zong wa le le bin zan hin ahung ki le ta bin chapang pa zong ai i mutan jun piawin tu ni chan hi kamang to ki lo ka sa e ati in jandi zong athip chanin a hi le jun piawin ka sei me me hi bove chapang pa zong hi bola he banga gi ham ati in chepen he secretary pan video call a hin bolin gang ta a ina na hong ke le ngai ding a hi title a hin kauta na hi le jandi in a he thimin ina boina khat to hin te chi jing tan ati in chapang pa chu aman apomin jun pio zong achi na hi le ama zong hi alung nom po na hong ki nung hai he jin jandi in zong nui sebin a thad do in a hi le chi pha nin jun pio zong chu lungmong selin achi tai yi zong hi lungnom mo ta in an omin a hi le ga ul hi aga lut in tha chol de en a omin ama zong a thu go da hi le yi zong hin amanin ga ulin ka ga hol do tai ati in Yizung alung dongin ipiam ati in a hele ga ulin tildang sailawin ana na in ka ga hol do e ati in a khoda chun akaizin building chunga hin apui to tan amanzong amit chu asip pe in cham khat zawin a khot chu alla do in a hele building ki ka a ni sa so chun banner khat ki khai chu a kho in hi chi banner a chun yizung ka hin lung se ne ti a ki zi in ichi banner hi yunza in ana khaida na hin ga ulin aga modo in yizung in chi chu amo phan hin ama zong hin apona walin ama hin yunza in alung sit loda na anaki gel a hi in chi achu yunza zong chu an hel lo hi in a hin het do phan hin ama zong hi akisi le zinge Pio nu hi au office sunga ompen hin mi khat zu a achina video ahung so in hil avet na hele pa hin jun pio holoi cho na kap kha chat da na hi in anun amu phanin alu ahang le zinge ji hu le apu in zong nga agaman kit hlontan jandi hin ane ding ho asimen aboi le zinge mani zong cham khat pi ki holo win thip be na tol honin apu hin masang thu hi agel do in acha te ni hlana agom pe hin a secretary pan min accident na thi he ti zong le thu ta hi na sel gu ham ati in a hele apu hin thuta ki sei do amani hung hing ding zong a hi chom ta pon political affairs zi azi hu in anul apa thi he ti a het ding he ka nom poi ati in hi chi a sei chu agel do in ma zong hin nom mo asa le zenge zi hu ko ma pha si in ke bo adi danin kan ke gel zi in a hin na nu la na pa thi zo chun ke ma phat mo zi he ti hi ka hung ki gel do e hi ti chan nang mulawa kom sung zong punishment mudanin ka ki gelin nangin zong ke mo he ti a nei gel hi in ai hin tun thi na bang nei zong leng ke si na ding ka nei ta poi ka thi zo pha le clinic le foundation be phatan hin bolin hi chi hi na nu la na pa lung tup a he ati in ji hu in ka ki ready nai poi ati in a hele chi pen hin jandi in ne ding ka hon min tai hung hlonin ati in amani zong chu ading do hlonin ke pa ta na chi hlon tan apu in zong jandi me hon chu atep min tu ya sal he zeng in ji hu ko ma nang in zong tep min ati in a hele ji hu in zong spoon khana chun aga atep min apu hin na nu me hon to ake bang cha ne ati in jandi in hung ding khom hlonin lim na la hloning e ati na hele amani pu cha zong chu ading khom hlonin lim akila khom hlan tai izungin akenga lei ana chun chun ni na hele ga ol aga chin izungin good news le bad news heiding ka nei jin hoi chi ka sei ma sat di ham ati na hele ga ol jong chu athip chanin izungin nom dan chu bad news ngai no masale chun na kilomi masanga ta banga wang ka khut hi ka za thei long mai thei a hitan hi zong le
Portri pathian pan gon pi a hele ati na hele ga olin a hin gon te ding a hi. Achuti a hele good news ipi hamnei sei pi na ti in yizungin. Thilbol hi ka bol zom ding a hitan imazo si na nga ko na ka zila hetin ki pathu asezin. Ngin nangin zong hong try zin ati in a kovin ani nilhonin leichu ki patay na chon khom hlontan. Ga olin bad news ka ngay no masat ding chu ipiti na het ham ati in na hele yizungin. Azi chu numay phaw ho hin happy ending a daisy uve ati in ga ol chu alhugo na hele yizungin aman loy chalin. Ga ol zong chu anarvas lazing tan yizungin. Ke hi pasal kul ta ka hetin aki phat sei na hele ga olin. Numay pha ho in pasal pha adaye ti lunggel na nei chu na pai tha angai zi ati yizung ngong chu anui za ke zin. Aga ki chop to god chatlhon hin ga ol afon ahungin ala a hile an kuti a hi in apa na to na company boye ti a hin sei pi vina hile alungim hle e. Tesi po hin zandi te ni chu foundation mun office chun apui zin zandi koma gavelele in ati in amohozong achi pheita vina hile apu hi afon ahungin aga ala a hile a foundation hi boy dinga he ti hi a hin sei pi ta vin chizong chu jun piu nu in a boldan a hi in ama zong chu hi thei pon ti ati in alungim walin ama zong alhugo jing ta in a hile zandi in gang chalin alo chu alla do in ane sa in jihu chu alungdong walin amo din danin zandi in gang chalin hospital apui hiti atitan jihu in apu dam lo het lo ji chun alungdong ke ji hospital la hin apui hlon tan apu zong nop ta na yimu in zandi ruma pat hong po ni na hele jihu in mai anamo dinin zandi in adam mo na hi ne he sa nom lo a hi in ka chi thei po wa hele boy pon ti anatin hongin ina chi hitin awan ding gala hiti ati in jihu zong thip chan a chi ta na hele zandi in anung azui tai zandi le jihu te ni pu cha lim zong chu jun pyo nu hin anamudo ki tan mi hi anathim chin sa da na hi secretary pa koma thilki gong ho chu pha hinam ati in a hi le secretary pan thildang wang chu a kho pon foundation wang chu na su boi lowa pha hi loham ati na hi le jun pyo nu in ka ki lo si ji a ka bol lo a hi mi zo se sa nga nangin na het chu me ati in secretary pan chuti le ipi bolding na ti ham ati na hele jun pyo nu in tu ta dia hi azung abona ka bodo so ke ding hi chi chapang hin sum sa nga thildang apoi mo eti ka he sa nom a he ati in chi sei pet hin jun pyo agalot in na hele anu chun lim chu asialin jun pyo in ki chen na lo wangin je ke to ike ka owa boy na zong a de pon ka bol thei chan ka bola company ka save got ding a he ati na hele atho sei chu anu anui za ke jin jun pyo win ichanen spy ko yin lang room sunga nei hen tup cha he zong le chun kho ka sapon na sei ka bol ding a hi wanga zandi hi macha na lo thei lo ding a he ati in a hele anu hin izem dia zandi macha ka lo le ka thu sei na nop ding hinam ati in jun pyo in zong henge ati in a hele anu hin achuti le zandi hi macha ka lo ding a hi wanga na ki tep na hi na hai mil lo ding a he ati in jun pyo zong chu thip be chan a chi do tai a room agalo chon ama zong alungim the zengin te sipi hi agachin tu hi lungim ta ki gel phat a hi poi nanu hi na hu tu chana na het nai lo ham tua hi lungmung sela na phat a hitan nanunga nu cha bon ke vet kol zo lowa khununga sinwa group hi ipiti na hin vet kol momong ding ham hita bang mi mo de du dinga hi ken ka hin khau kha na hi pon na chan hi na pasal momong nge ti thei zong a hi poi ati in aman zong atil kho to thu chi tampi hi a sei pi in a hi le jun pyo zong chu akepa ke je zandi in te sipu pa ding hi won a got pi in mun khana hin box ne khan hi ake koin aga hon do a ave na he le ji hu a hi ding he ji chun ji hu chu aga pin ji hu in zo pi ham tin a hon do a hele aniaw la ya school bag le keng ko ho a hi in aman zong athil ho cho la do in ave in asunga chun lim ki ji amu in anu le pa lim to ama lim amu do chun ama zong ha ka mina kap tai ga ul apa na to aboy ji chun akap hen ho ni na hele zandi in company a chu kum som ni lang ato hi ta lo ham tu nai cha jong chu assistant manager amu pan hi lo ham
achuti le Ebola phutlo helowa aki resign sa over Ebola hitia chu abolu a hidem ati na hile ka ulin zong ima asei pon akap kap jing tai chephanin zandi hi alung dongin ubinte ni ko ma ga chi na hil aki hona hlan chu azan ading denin yizungin ga ulpa ana to na ko na hai sa thu chu sejin na hile bubinin kichen na program ke zawa junpyo no hi na macha abol poi ki ti ke lungdung ke ya tua hi ji hu in zong boina hin to di ta hi me ati na hile yizungin ipi bolinong tin alungdong ke jin bubinin junpyo no in ji hu te foundation zong chu la pi di agun songdo a art center atha zong chu postpone a he ati na he le yizungin lungdong ta in cho zo si chu ama boldan ham ati in ubinin junpyo nu in a target hi zandi a he ati in hichi ake hona thon chu abonin aja so ke ji na he le ama zong alu tapon apot tan te sipu ko machun hospital aga chi in te sipu pa hin amu mo hin ake pa ke ji na hung ham ati na he le zandi in som jakhat ga ki po na ni ngai man ham tin adai jin te sipu hin na hung nga la hi le hichi pa hi pui do in ka ko ma hin ato cha khi en kaning akitale ati en ama hin zandi to hin su to te di agot a hi ji hu zong thip ben atawin na hele apu hin ipina bol bol na lai hlon ham ibanga weather zong hoya gawa le le hlon tang ipina bol dan hlon ham chi ken hlon tang ati in a hele che phanin ama ni zong achi do hlon tan anunga hin apu hi ake pa ke ji ahong po do hlon le piano khat amu in chephanin ji hu aga chi zalin piano chu aga me tan zandi in zong ji hu chu ave ve in aboina chula a hen hin la sei do nompon ama ji aji hu in boina to ding chu age la hele nomo asale in ahi wangin ji hu ko machun ima asei poi tamlo pa ko machun aga chi in thusim aga simpi in amanjong tua pa na ka hung thei loading a hitai nadam do ka muno min chule thusim jong tampi simpi nom ka nejin in la chi chu hi thei te loading a hin ningai damin dap le gilkel wang ka tho thejin a hi wang thil khat wang hi ka tho thei poi ke ji in kalung sin ho in gen thei a tho ovin them khat wang ki ham bol leng hi thei na ve tana thilum dan hi ka vet na he le affair hi be jing en na tin dam lo pa cho dong in khat pa la ham thei pon ke hi azam mango ka hi pon kom lo wanga na dam te te ding a he atin ama zo alage sto chut apot tai secretary pa hi junpyo nu ko machun aga chi in zandi nang ki mupi ding in ahongi ati in a hele junpyo no in ka gin cha sangin ahung mahung bawa hin sol lut in ati in chipa in zandi jong chu aga lut in junpyo no in ipi bola hung na him ati in aki ho chai hlon hin zandi jong alage sto chut ahung po do in aloi ato khom pi lui ho chu aga ki mupi in a hele khan ho loi jong chu aki pa thei the jing obe te si pi nun amu phan hin te si pi nu jong chu aga chin zandi ko ma nahung ki pa umetin phata ina hopi na hele zandi ini bol hai tia chu nom ham masa a nang khut noya na ka to chu me ati ente si pin nun a hi wanga to a hi ka ges dana na hung hi chula ahim hima ipi bola hung na him ati in zandi in junpyo ki mopia hung ka hi ati in a hele te si pin no in aroma uminte ati in siphanin zandi jong chu junpyo ko ma ding chun achin junpyo chu akawin kichim he te tin apengen junpyo win aw zong ka za kit ati in ama hin ata sanpon aw za kit pha chun ko na hona hele zandi anom ta ta in chipha nin gang ta in aroma chun akai lo nin lungdong ta in ipi na hung bol ham kanu in iphem khat na hin lokit hitawe tana ati in a hele zandi in amina akawin kichim he te tin apeng ki nin junpyo win anmun za khan te tin akam asip pe na hele zandi in picnic achi hite ati in junpyo zong chu along dong ke ji ata ata ase hi je chon amani zong picnic ading hin achil hantan zandi hin junpyo nu ko ma hi permission akithum do a hi zandi zong imacha he phalo danin anui nui jingin ne ding apo zong chu ane khom hlon tai junpyo la ki pa ke jin ni si le ti hin ki wa khom khom le kanome atope nga ilu penin thil khat ka hin do thei ding na him bola khat ve cha jong kalung si ne nei ti kha lo ham ati in a hele zandi in hi chu athu a ka sei do khel khel ngai ham ati in junpyo win ke hi na nga dinga ipi ka him ati in zandi in ka hin lung si ne ti a hin sei do in ichana nang dei lo na dinga hi thilka bol wang hin ma a hi thei pon ka hin lung se tho tho ve ati in ama ni zong zan hin ahung ki le hlon ta in a hi le junpyo hin la ima cha he phapon aki pa pa jingin zandi zong chu junpyo mu mu na ding chun anui wang hin along thima no pon junpyo nu to ki ho na chu agel do e junpyo nu hin
Sayding na naizia na hungham ati ina hele zandi in gaul le ain sung mi te jong suboi hi in lang zihu le a foundation jong suboi hi in ati in junpio no in achu te le nang in ipi nei nung pi ding ham pi ding na nei lawa hele nom pung ka ti ati na hele zandi in junpio ka dal ha ding ka school jong transfer ka ke bol ding ama mum pha lo na ga ma ka chi ding a hitai ati in junpio no in na ki tep na pe cha la bo ka nop de he ati na hele zandi in he nge ka pe cha ding a he ati in chi phanin junpio no jong chu anom tan zandi in ken nang ka zo lo ji jong a hipon azam mango le thilgu jong ka hipoi le se chunga ka mi het la mi phamo pen na hitai ati na hele junpio no jong chu amo nuin zandi in kami het ho nang to na khet kha ding jong hi ka nom pon kaloi ho hu la ka hu do zo pon chu ka ge la he la ka lung a hang le e ati in ama jong lung no mo ta hin akile tai hi chi aki ho na thon chu agel do in zandi in lampi lai ta chon gari khamin ati in a hele junpio jong chu lung dong ta in lampi pangkhat na hin gari chu a kham tan zandi jong gari apa chu a hung komin anung langa awan ki koi ho chu a hin ke la do in a hele junpio win ibola be ho hin a hin ki po ham ati in zandi in tu aki pa da nang ka ki mu pi ta loading tu ni ki mu tu na hi a chaina hiding a hitai ati na hele junpio win tu nia ikina kha lo ji a chu na lung nom lo dan ham na tot he jong le ebola hi ta banga hi tot na hi ham ati in zandi in ka tot poi ta ta ka se he ati in a hele junpio in ipizia hi tia hi na hi ham ole ka nu in iphem khat na hin lokit ham ati in zandi in nang hi ka hin kho apa na la do ding ka ti na hitan tu chana imazo se nei bol pi ji in ka ki pa e ati in a hi le junpio in ata san the nai pon ipi na ti hiza in zo cha khada chula ka lung si ne nei ti in ebola hi tia hi na hi ham tin alung dong ke ji na hi le zandi in imazo se ke ji a hi e ni hi le se chum chum ma hing hi hlonin by faith a mang tabanga ikimu to wanga hi to a hi ile se chi a ke nung le ding hi hlon tai ati na hi le junpio in na sei zo se hi na zo zo hi chuna kin imazo se sol bol nang ka te tin a khamin chi pen hin bas khan hi ahung thlei phei cha din a hi le zandi zong basa chun akal do gon junpio in anung azuizin kalung si ne nei ti hi loham ati na hi le zandi in kalung se na chu hi chan hi he tan te itabangin na lung se jong leng ka bol thei sun chi hi a hitai ati in junpio in sinwa group te hilowa pasal khat mela hi nei mu loham nei sei pi na ti in a hi le zandi in itabang ke ham bol jong le chun sinwa group junpio na hi thau thawin hi chi chu tam khat cha jong ka hei mil poi ati in ama jong thildang asei nompon ba sa chun akal do tan ama hin alung han na di asei a hi ba jong aki pat do ta in a hi le junpio in anung adalin a kham wang hin ba chu aki kham pon adal phata po in zandi chu ba sunga chun ama jong hin apon na le jengin a chei na ading ati na ma jong aki nung hein ave in a hlisu hen honin junpio jong chu aji ima het lo ji chun apon na le jenge jihu apo dam pha nin in a hin poison zandi chu akovin a hele zandi hin adon but pon alung dong ke jin table chunga lekha ki koi khat chu a hin modo ina ve na hele zandi in ka chi ding a hitai hi chanei ki thopi ka ke pa e ti aji amu pha chun zandi hi achi hitan te ti aging cha ina manjong anung adal zale zandi hi kong khat na atovin anu le pa ko mahin achi gutan ake gel gel na hele ma jong ha hi so so jenge anu hin nga azu in ato khom pi aloi ho ko mahin achanu hi sinhwa group te chapa to ki nga ye ti asei pi chu khan ho hin a hiya hele ebola la ya hi gen thei ta na to ham ati vin anui sat ovin anu hin sinhwa group te chapa junpio bu ko hun pi mo mo nge ati in a hele khan no hin a hiya hele chi in lang na ba zo se ki sa sa tang ati in che pen hin pasal khan hi nga choding in a hongin nga cho ki cho chai hin ama jong achi do pe pe tai achi pheya hele zandi ahung hlung sanin amani cho ke pel tol hone zandi jong anu a holin ada le le in a hele anu hi aki he pheya hele zandi hung phei chu amu pha nin ama jong hi alung dongin pa la ki pa ki den zandi chu akawin aki mu tol hon chu aki pa le jeng hloni aloi ho hin ama hi hamna chanu chu ati ve na hele anu hin enge na ta san lo le vetaw ati in a uniform chu avet sa in sinwas ko la kai mo mong a hetin akili sa pi le jengin ka dukan cham khat ni vet pi vin ati in zandi chu apuizir ain langa ding chun
achi hlon tai anu hin apa hi ku nga ngamana apo do ji chu ase ji na hi le zandi zong hin apon na le jengin anu in batla tam che che tan ke hola ka ke wa zo po ven na naula school akai angai jin ke wa danu ha sa e ati na hi le zandi ni bola nei sei pi lo ham ati in anu in longim sa bep su e bola ka sei di ham ati in zandi na chuti le school ka nga ana ka to di hi chu me ati na hi la nu hin ji ta ta chu ka sei lo a hi Tinhua High School la hi na hong graduate te ding na to nom khat na to a jun pio to na hong ki chen ding ati na hi le zan din a hi lo lo se hin ati in anu hin him hima school kai lo wa la ya pi bola hong na hi ham ati in zan di in thuta chola se pi nom pon ka hin ngai ji wa ka hong a hi ati na hi le anu hin aji pa chu agal sabmin zan di a hong nge ati in zan di in zong apa chu a sabmin ka hong nge agal ti tai Wubin te ni injun pio zong hi a contact thei do hlon pon along gim hle hlonin Wubin in muntin ka holwangin ka mupon hoi laya ki sel momong a hita dem ati in yezungin hiti in zong a khapon makawa o min zong hite bang lom lom hin a poi ati na hele Wubinin Tua wang bom chunga tau bang jing ding a hitai ati in yezungin ji hu zong kol pha a hita poi ati in a hele Wubinin apu pa to nom asal hon na ati in yezungin foundation na tonga chi hu a kho pon hi zong le a instrument ho da hla hitia kho akidang le jingi zandi in zong e ho lo hitia he e so wa e da hla mang ke yutin alung no mo ke ye Zandi achi do pha nin ji hu te foundation zong chu aboi tapon aman zong a foundation no chu phata ne ki vat kolin na atong ji tai apo hin ka honge ni hong poison tin phone a hin bolta na hele ji hu zong aga po do a step ba akum su go da hele housekeeping no in glass asu thing chu amu in zandi to zan khat glass asu thing hlon chu agel do e zandi anu le anaw pa to an ane khom oven anaw pa in so ta le chun phalhe ding a he ati na hele zandi in so ta dinga hung ka he ati in anu in so ta kom de hen ati chu pi na seina ham in sung ding boy pi hin lang na thil bol ding zo chu ga ki bolin ati in che pen hin akot hong ki sun anun agohana hele ato khom pi nu pi ho chu a hi win ne ding tam pi ta hin choi ovin amo hin zan di hi sinwa group te to ki ngai he ti ji wa hi amo ngai sang jing o hi nu pi khat nu chun na sombat zong all in nei sata win ati in am ho zong hin thil keu tam pi ta hi a hin choi pi ta ve Zandi chi do zawa pat hin jun pio zong hi a hin khu asit lotan bar donga achi in zu hopo adonin tan hin ahung ki le ta na hele lampi a klo machine amu chun ama zong akumpa in masanga zandi to akichi phlon chu agel do in dol chu la do di ati na hela la do thailo phan hin ama zong alo hangi machine chu asusi in na hele chal khan hin ahung pho in na hele aman zong pasal pa chu avo lon chi hin ama hi police station chan hi alhongin lokap a omin zandi to om chan hon chu agel do jing tai au unu le secretary pan a he hlon phan hin aga dan lut loi sal honin secretary pan jun pio chan chu ve na hele no mo asa e tunya episode 23 is se yu hi chan hin ana chai taute